Kang Jun alik ampura ning sarai pelaku ning salai pengucap ning dosa sing beli katon ning mata muga kakak nungguan bisa nerima Asaha ieu. Awas. Hah? Aim. Ieu. Aga. Aim aga ieu. Aim aga ija joget. Mana? Hei. Bos Utam. Bos Utam. surut ilang cahayane sepi langkah suarane rasa sun sepening kalane bayangane kekatonan bae Waseng. Aim dulu. Hece. Dua. Telu. Aim terima kasih. Aiyan. Aida. Aeda. Eda e eda e eda e eda e eda e Allah. Ieu. Aiyan. Bella. Joget heula. Waiting katresna langkah padane Suk masuk kesiksa apa tampane Urug lilani kegawan ning ngimpi Kelingan bae Aayan siji Aiyan. Wasek. 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 Ale ale Waiting dulu aja nyakiti Wajan siji dadi susah ngati Kepanah cinta asmara pemikat sukma Kelayu jiwa kelawan raga nyandak deui. Sing. Bahayane sepi langkah Bos sayur. karane rasa sun bos sayurku sayang Bos sayur. aduh bos sayur sing paling emang Bos sayur. asik mas barang gede RJR Asik asik. Waiting katresna langkah padane Suk masuk kesiksa apa tampane Huruf lilali kegawan ning mimpi Kelingan bae ning wong siji Allah. Masih bos sayur ini mama siapa? Kakak
bos sayur. Tulung aja nyakiti wadan siji dadi susah ngerti kepanah cinta asmara pemikat sukma kelayu jiwa kelawan raga surut ilang cahayane sepi langkah suarane rasa sun Mama Ida sepeninggalane wayangane kekatonan bae paite katresna langka padane embohan Mama Ida seepun Mama Ida terima kasih. Gimana nih bos? Bos sayur boleh. Bos sayur. Mau dilanjut bos?